susuat dohuga luat luat mak barbarik do huga alanyaka perbadan dia kiai di batu bara barat do akar pelian marhide 5 milion boda siapa Habib putih manuk putih manuk carukosi manuk syaraton saat na patupa dari penggabat na di pasahat tumula cari nagulun masa donang raja terbalingin na saat kami tona dohok na patupa gondang sabodari menjauh sahalani opung nasidat marhira di tahun 1230 Roma perwaitan nauli kutano muara na diluan ni Padita Johannes Regar. Ia Padita Johannes Regar ina sada sentulu Padita halak batak perjodo nama jalo pasuk-pasuk pohon na di tahun 1225. Ia hutan perjodo di topong nasida 5 hutan agodang dungi itu Pulau Sibadang lawang setuari tonang dungi itu Temukur dungi itu Simatupang terdikima tua di horja sila terluat do horja terganai tari waktu bagi kenauli nabi muan di Padita Johannes Regar gade didapat bapak detai jaka disuruh manasida orhat paranginan laos di orhat mari disurat Allahumma ngarap barbarita nauli alaikum mangibati huta wakara Padita Johannes pada saat ini jalakan orhat kusiri ima terjodoh kumira Regar sian sirgawan okukurba Regar sian simarmare okubaza Regar sian kita karyama okurajadau Regar sian batutang kangrado akka panongganei Dingkar kelizaro kuliah dan paranginan arronya kana buhati laos Roma guru perjangan lahu patuma pemimpinan huta sinare-mare ia berminggun naparjolo huta sinare-mare ima dialimin sepulusan November 1205 dibagas di kurba Regar naninggonya mata guru patiangan dong marhira awak udan nama minggu di sini di Batu Bama Perdidion terdiri nabi toharak topek di Batu Bama di hari Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 1230 lausima nagende di rajumi ari hauhojan nuhiyata nahi bawasan amatta Padita muda sihopi yang kena terdiri dari fikir iman sada anna Regar samputa wal nagulun dua sarun Regar samputa wal nagulun nagutulun nahasum Regar samputa wal pasur nabapatung Kristian Regar samputa segala toruan nabalimahon Katarina Regar samputa segala toruan nabamako Samuel Regar samputa bola dulu nabatutuhon Damis Regar samputa lupa barat Simbola. Di tahun 1227 Marcos Nero Marcos dunia na terjuli lau pacong-cong gereja negara ingana perlingkuan di bawah ukuranna marhira walu hali 10 meter las di pacong-cong ngado akabagas nasida di sini las doh kali pacong-cong para sapi pasikolahan diri dorus na terjuli nangkurun hatan di bata masjatan ngamurat doh ngacaha asa dampi keliling di kotak ima amat tadafi Regar nasian huta si kula lagay di situa perjodoh di Huriatda di tahun 1900 di bawah mainan di gereja dari Semari-mare Tulo Butangga asal australima gadi berganti maguar ni Huriatda sian akademi berganya Semari-mare gageh KDP di Butangga di Tikima bro mengkiutan tano nadi lo Butangga gageh pergunungan baik inganan perkerjaan persekolahan do rumah sakit
ina pergulungan uhiata natai ngani maimong dito mosok puima tuan padita danger nalaho menguhun uhiata di tahun 1935 di bausa kota sekolah na di Lubuk Tangga tuatu pasar muara alaya gokala sopa istihod dobe di Lubuk Tangga marguku masudir ruas dia di Lubuk Tangga ruas dia kebeu Tanagolan ruas dia kebeu Temukur laho manuwartano baik inganan persekolahan tu tolu huriai Tukta kasdo di permudu di bata cohuba kubilnai malhita pakobasium yang kapita do situa nama sori-sori di toba-toba ni hubiata asa di ini di hari Sabtu doh Minggu tanggal 22 27 Juni 1996 di Batuba hubiata do jubileum emas manang jubileum 100 tahun HKBP Lubuk Tangga na niuluhan niyo kue porus akademi Pardita Dr. Tisma Juba laos ditiki ima di Batuba ulau mamiakong batu ucahan di akademi Lubuk Tangga di tahun 2020 senang sampido sa sitongna boho huwet tahun 125 tahun palagi nga ni sore nga goko sa pusia na mga say sa Dr. Bilion gabi di pasuru di tauduma rohat tala patupaho pesta jubileum alay marhidema di Jesus Kristus jala jani hulei na maramot hisan uhna mamulus taong nagok hamaulongi upaya noain pe di hari Sabtu Doho Minggu Sabtu lalu Sabtu 10 Juni 2022 gede sau tabes tahun jubileum 125 tahun HKBP Lubuk Tangga na niuluan ni kepala Marturia Pandita Parulia Asing Rahab MTH di hari berjolo marang latuari jalau buye puru HKBP Pandita Dr. R. Putar-Putar di bagasan sadarion mahigya sa daw ni rohani ruas para lalu itu lugianta di kantor pusat Taparsita do mabana kalele Lubuk Tangga gabi sada destinasi wisata rohani asa gabi huria situan pinahumaliam sada huria sebatan ni akka situan natoro obarto sita-sita ni pangkonggomi mangapain tau toba gabi sada destinasi wisata super reotas saya ini patulus Tuhan ima natasakapi di Tujoluanon jalan mengatakas na kita saksihon nung ditandatangani o kuipurus de prasakti makin nasubukan marasiroa si utulo hita di jubileum 125 tahun HKBP Lubuk Tangga siya toron do akka anak rato ni hudyat tanda kuiro tu bola pasipton Laura Minggu dohon mangestahon jubileum ni hudyata di pasu-pasu Jesus Kristus Raja ni hudyay mahita sa luna ibara manangang marmuru-muru hudyana on sahakro di ari harorona na padwali selamat jubileum mahita sa luna atas nama panitia dohon secara pihak bahwa tumarong nawar ludi mengenai sejarah HKBP bulu de tapaune tos katinci namangihut semuanya nalui terpesat kami sejarah gereja HKBP Lubuk Tangga Uga ucaw kayo naman sa kuse akka patita do akka guru huria nau yang makibati di Lubuk Tangga dohok diresok muaraw na perjolo siang horong patita na perjolo pandita Johannes Regal na paduahon pandita Tuan Dangdal na patuluhon pandita Ahmad Tabea na papato pandita Hanu Baturuan na palimaw pandita Jesse Marimare na pangalapo pandita Asi Mahusong na papituho pandita Jesse Tulian na pangaluho pandita Jane Gola Batuara na pasiyaho pandita Ersi Hobi
10 pandita asih hide, 10 sana pandita pesi hitongan, 10 dua pandita jeo besunggu, 10 tolu pandita i pancaitan, 10 opa pandita behu dajulu, 15 pandita ha botar-botar, 10 orang pandita e siringoringon, 10 itu pandita pesi hokam, 10 pandita ke simamora, 10 sia pandita el sinapera. Siang guru huria manak pelaksana guru huria ima nakajolo guru pangaribuan nakaduang guru asik polo napadulung situa P Sireka napabatong situa FB Sarupai napalimawang guru S Siburian namaloko situa L Sireka napabito situa H Sireka napalun galaksana kadita J Sirai napasiyahon guru B takubulon 10 situa B Sireka 10 sana bibin G Hasibuan 10 pelaksana kadita T Manurung 10 pelaksana kadita E Sigalini 4 pelaksana kadita D Sibarani 15 kadita R Pancaitan sawadina namu batu pahami bahwa kalau seorang kita orang lebih begitu kita tak mau lebih mau yang tema sama lima upasar kali itu hidup